салом алейкум дӯстони азиз, меҳмони мо пир маҳмадзода бобоҷон, директори муассисаи давлатии маркази шаҳрии ҳимояи аҳолӣ аз бемории сил. хуш омадед. дуруд бар шумо. саломат бошед. мехостам роҷеъ ба маризии сил, роҳҳои сироятёбӣ ва умуман вазъияти кунунӣ дар кишвар дар масъалаи бемории сил маълумот бидиҳед. ташаккури зиёд. бемории сил чун бемории сироятӣ мебошад ва аз лиҳози иҷтимоӣ вобастагии калон дорад ва бо назардошти он ки беморӣ тавассути роҳҳои ҳавоӣ асосан аз шахси мариз ба шахси солим сироят интиқол ҳавоии заррагӣ, ҳавоӣ, танҳо ҳавоӣ. қатрагӣ чӣ? имрӯз илми тиб исбот кард он қатраҳое ки ҳангоми гуфтор, ҳангоми атса задани бемор ба муҳит паҳн мешаванд, онҳо вазни холиси худро доранд ки ҳангоми ба фазо паҳн шудан, онҳо дар замин вазни муайяни худро доранд, мешинанд ва онҳо боиси сироят кардани атрофиён намегарданд. бинобар ҳамин имрӯз роҳи ҳавоии сил, роҳи ҳавоӣ яъне чӣ гуна аст? Масалан ман ҳавои қатрагӣ онро мефаҳмам ки касе атса мезанаду зарраҳои луоби даҳонаш ба ҳаво паҳн мешаванд, вале роҳи ҳавоӣ чист? ҳавои он ҳангоми гуфтор, ҳангоми атса задан, он аэрозолҳое ки он ҳубобчаҳое ки ҳангоми гуфтор паҳн мешаванд, онҳо боиси сироят кардан ба шахси солим мегарданд, ба он шарте ки дар таркиби ҳамон аэрозолҳо барангзандаи беморӣ бошад. ва пештар мегуфтанд мафҳуми ҳавогию қатрагӣ. қатра он луобе ки ҳангоми гуфтор паҳн мешаванд дар шакли моеъ, дар шакли моеъ аст. ва аммо ин зарраҳое ки аз ҳангоми гуфтор ба берун меоянд аз аэрозолҳо метавонанд ба шахс аэрозолҳо ҳаракат мекунанд, аэрозолҳо вазни холиси худро надоранд, онҳо дар фазо дар як муаллақ мемонанд. Чанд дақиқа? хоб вобаста аз мавқеи ки он яъне мо шумо мисол ягар дар шахси бемор шахси солим бошем, ин фазое ки мо ҳастем, дар ин фазо аэрозол муддатҳои тӯлонӣ меистад. Чӣ қадар? Тӯлонӣ яъне чӣ қадар? Тӯлонӣ вобаста аз оне ки мо кадом маврид дару тирезаро ҳуй мекунем ки ҳаво иваз шавад. ин вобаста аст аз амали мо. вақте мо дар фазои озод бошем, ин аэрозолҳо чӣ дар масофае ки мо 1 то 1.5 метрро агар ки ишғол карда бошем, аэрозол аз байни мо шамол онро мебарад ва боиси сироят шудани мо намегардад. ва аэрозол чӣ қадар зинда мемонад? вақте ки шамол аэрозолро мебарад, ба куҷо мебарад номаълум аст. вақте ба фазо ки паҳн шуд, вай зарраҳо пароканда мешаванд, онҳо дигар бехавф мешаванд, ба шахсон хатар эҷод намекунанд. фосила чӣ қадар аст? фосила набояд аз 1-1.5 метр ҳангоми суҳбат бо бемор кам набошад. ва дар 1.5 метр аэрозолҳо паҳн намешаванд. агар дар фазое ки мо гуфтем маҳкама бошад, ҳаво иваз нашавад, аэрозолҳо метавонанд тӯлонӣ ва ҳатто дар фазо ва ҳамин тӯлониро нагуфтед ки тӯлонӣ яъне 1 рӯз, 10 рӯз, 1 моҳ чӣ қадар? агар мо ҳамин ҳуҷраро тиреза ва дари ҳуҷраро ҳуй карда ҳавои ин ҳуҷраро иваз накунем, агар ҳафтаҳо ҳам бошад зинда мемонад. доктор, акнун дар бораи нишонаҳои беморӣ маълумот бидиҳед. аввалин нишонаҳояш чӣ гуна аст ва марҳилаҳои сироятёбӣ чӣ гуна сурат мегирад? хуб, чун мо гуфтем роҳи ҳавоӣ, роҳи гузариш асосан ин ҳавоӣ ки мебошад, бештар шахс ба гирифтори сил узвҳои нафаскашӣ, хусусан сили шуршӣ гирифтор мешаванд. вобаста ба ин вақте шахс ба сили узвҳои нафаскашӣ гирифтор мешавад, дар инҳо дар баробари аломатҳои умумие ки дар ҳама ҳолатҳо сироятёбии организм мушоҳида мешавад, ба монанди ихроҷи арақ ихроҷ кардан ҳангоми ин ҳолат, яъне бадан арақ мекунад. бале. арақ чӣ гуна аст? арақ ҳангоми гирифторшавӣ ба беморӣ кадом қисми бадан бештар арақ мекунад? умуман ҳама узви бадан, хусусан яку як бора. бале, ҳама бадан арақ ихроҷ мекунад ва арақ ихроҷкунӣ бештар дар нимаи дуюм ва шаб ҳангоми хоб мушоҳида мешавад. бештари вақт дар баробари ин харобшавӣ, ловарӣ дар беморон мушоҳида мешавад. дар баробари ин дарди сар,
баландшавии ҳарорати бадан дар беморони сил баландшавии ҳарорати бадан нимаи дуюми рӯз бештар мушоҳида мешавад ва ҳарорат начандон баланд мешавад. ҳарорат аз 37 то 37.5 дар беморон мушоҳида мешавад. хоб бештари вақт баъд шахси гирифтори сили шушӣ ҳаст сулфа кардан. Сулфаи давомнокиаш зиёда аз 2 ҳафта ки ба табобатҳои зидди бактериявӣ беҳбудӣ дида намешавад. Дар ин маврид эҳтимол ба бемории сил буданаш мумкин аст. масалан сулфаи коронавирус ҳам тӯлонӣ аст. чӣ тавр сулфаи коронавирусро аз сулфаи сил фарқ мекунанд? хусусан бемории коронавирус табобаташ ки дар як муддати кӯтоҳ натиҷаи хуб ба даст оварданаш мумкин аст. Дар давоми 2 ҳафта вақте ки шахс сулфа мекунад мо вайро эҳтимол ба бемории коронавирус мегирем ва табобаташ мекунем, вай сулфа нест мешавад. Дар бемор беҳбудӣ дида мешавад. агар дар мавриде ки бемор гирифтори сил бошад, дар ин маврид беҳбудӣ дида намешавад, сулфа ҳамоно боқӣ мемонад, балғам хориҷ кардани бемор боқӣ мемонад. Дар ин маврид мо эҳтимол ба бемории сил карданамон мумкин аст. одатан вақте ки инсон ба бемории сил гирифтор мешавад, байни одамҳое ки он қадар маълумоти тиббӣ надоранд, маълумоти кофӣ надоранд дар масъалаи ин касал, андешае пайдо мешавад ки ин касал аллакай нуқтаи поён аст, ин охири кор аст, яъне инсон метавонад дигар ба зиндагӣ умед набандад. аммо илм исбот мекунад ки ин нуқтаи охир нест, ин муолиҷашаванда аст. ман мехоҳам шумо дар ин бора ҳарф бизанед ва дили онҳоеро ки ба бемории сил гирифтор шудаанд нарм кунед, шод кунед ки воқеан ин беморӣ дар чаҳорчӯбаи илми тиб муолиҷа мешавад. инро бигӯед. ташаккур зиёд. ин бисёр саволи ба маврид аст. дар байни халқ, дар байни ҷомеа ин мафҳумҳо албатта ҳаст. ин мафҳумҳо асоси воқеи худро надорад. дар ҳақиқат дар солҳои қадим вақте ки шахс ба гирифтор мешуд, гирифтор ба бемории сил мешуд, дар ин мавридҳо он ҷомеа аз ҳамон шахс дурӣ меҷустанд, ба он шахс эътибор намедоданд. ин сабабҳо мешуд ки он шахс ба стигма мегӯем, ба тамғаву доггузорӣ гирифтор мешуд, ҳамон хел аз ҷомеа дур мешуд ва бемориаш зиёд шуда ба ҳолатҳои мушкил табобат шаванда ё ки ба ҳолатҳои ниҳоӣ бурда мерасонад. ва имрӯз хушбахтона мо ин гуна фишороварию прессинг ба назар намерасад. имрӯз мо бо боварӣ ба тамоми шунавандагон, ба тамоми мардуми тоҷикистон мо бо бовари комил мегӯем, ин беморӣ чӣ ки гуфтам, бемории сироятӣ аст, аммо муолиҷашаванда. бемории сироятӣ аст. ин бемории ирсӣ нест. ин мафҳумҳое ки дар байни ҷомеа буданд ки ин бемории авлодӣ аст ва тавассути аз модар ба кӯдак мегзарад ё ки тавассути генӣ мегзарад, ин мафҳум асос надорад. ин бемории сироятӣ аст ва дар баробари ин беморӣ табобатшаванда аст. имрӯз вируси ин беморӣ дар РНК аст ё дар ДНК? сабабгори ин беморӣ вирус нест. сабабгори ин беморӣ микобактерия вирус нест. ин вирус нест. бемории вирусӣ нест. бале ин беморӣ бактериологӣ аст. сабабгори беморӣ барангезандаи беморӣ микобактерияи сил ҳаст. хоб микобактерияи сил хусусияти хоси худро дорад ки вай ҳатто ба кислота устувор аст. ин хусусият беморони моро маҷбур мекунад ки табобати тӯлониро риоя кунанд. яъне табобатшаванда ҳаст ва муддати табобатро агар шахс риоя кунад, пурра аз бемории сил шифо меёбад. пурра шифо меёбад. яъне дар вуҷудаш намемонад. дар вуҷудаш нуқтаҳои баъди сили агар дар вобаста аз ҳаҷми иллати мавҷуд буда мушоҳида мешавад ва инҳо як умра бо бемор мемонанд ва метавонанд онҳо бо риояи қоидаҳои беҳдоштӣ ва тарзи ташаккули ҳаёти солим онҳо дуюмбора метавонанд ба ин беморӣ гирифтор нашаванд. ман мехостам дар бораи умуман истеъмоли ғизои силкасалҳо, беморҳо ҳарф бизанед ки аз чӣ бояд худдорӣ кунанд ва чиро бояд бештар бихӯранд? хуб, якбора боз нисбати табобат имрӯз пурра табобати сил гуфтем ки бемори сил табобатшаванда аст ва пурра табобати сил ройгон аст. имрӯз хушбахтона бо дастгирии ҳукумати кишвар, бо дастгирии хусусан асосдори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат
президенти кишварамон муҳтарам эмомали раҳмон пурра ҳама кафолатҳои давлатӣ нисбати беморон иҷро шуда истоданд ва ҳамасола табобат ройгон сол ба сол самти маблағзорӣ дар ин соҳа зиёд шуда истоданд ва пурра бо пуррагӣ ҳама доруҳо ва беморон ройгон таъмин карда шуда истоданд. акнун дар бораи ғизо ғизои бемори сил чӣ гуна бояд бошад? ғизои бемори сил бояд ғизои аз сафедаҳо бой бошад. чӣ шомил мешавад ба ғизоҳое ки аз сафедаҳо боянд? ба ғизоҳои аз сафедаҳо бой ин маҳсулотҳои ширӣ ва аз он ҷумла шир, қаймоқ, сметан, ҷурғот, инҳо аз донагиҳо, гарох, наск, нахӯд, луби ки инҳо аз сафедаҳо бой ҳастанд. خب موادهای گوشتی، موادهای تخمی بیماران سیل میتونن از اینها بیشتر استفاده برند. در برابر دارو خوردن غذای پرقوت یعنی غذای پرقوت برای بیماران این اساسی طبابت است و در برابر که بیمار دارو میخورد باید بیمار قوت هضم کردن دارو داشته باشد و ایمونیته مستحکم پیدا کرده تواند. برای این البته غذای درست درکار است. در برابر سفیده‌ها از ویتامین‌ها از کبودی‌هایی که ما در کشورمون خوشبختانه این باید استفاده بردن از میوه‌جات‌ها استفاده بردن از سبزیجات‌ها استفاده بردن که همه ویتامین‌های ضروری رو ارگانیسم با خود داشته باشد. خب اکنون درباره آمار حرف بزنید. میخوام که رو بیاریم به آمار. خب اگر در سطح جهانی گیریم همه ساله طبق حسابات رسمی سازمان جهانی تندرستی در کره جهان زیاده از 10 میلیون اهالی با گرفتار و بیماری سیل میشوند و زیاده از 1.5 میلیون اهالی کره جهان همه ساله از بیماری سیل میفوتند و در کشور ما باشد خوشبختانه طول سالهای اخیر سطح گرفتارشوی اهالی و بیماری سیل رو به کاهش یافته است. اگر در تناسب سالهای پیشین گیریم نشان داد اگر در سال 2007 اگر که در سطح جمهوری 78 نشان داد به 100,000 اهالی اگر راست می آمد امروز خوشبختانه نشان داد گرفتارشوی به بیماری سیل در کشور ما 48-50 حادثه به 100,000 اهالی یعنی که یک مرتبه زیاد نشان داد. یعنی از بین 100 نفر چند کس؟ از بین 100,000 نفر 50 نفر امروز در کشور ما گرفتار به بیماری سیل نشان داد تاثیر میکنه. خوب سبب‌هایش رو نگفتیم. سبب پیدا شدن این بیماری چی است؟ سبب پیدا شدن این بیماری این میکروب است. منبع سرایت این شخص بیمار است یا که حیوانی بیمار. چه حیوانی بیمار؟ کدام حیوان؟ با بیماری سیل در برابر انسان حیوان ها نیست. کدام حیوان ها؟ حیوان های مثال در ما حیوان های خانگی با مانند بز، گوسفند، گاو اینها نیست. سگ، پیشک چی؟ البته میتونن با بیماری سیل گرفتار شوند. خب و انسان نیست با نمود بیشتر در عضو انسانیت برانگیزنده بیماری سیل عضوهای غیر شوشی مثال یا استخوان یا که غدودهای کناری دیگر نمود میکوباکتری باعث میگم نمود میکوباکتری حیوانی گاوی بسیار سببگار میشود که آدم با این بیماری گرفتار میشود. مثلا از بزرگ گوشت میخرند آدمون، از بزرگ مثلا آدمون گوشت میخرند، در نتیجه پختن یا بیرون کردن این باکتریا محو میشود یا نه؟ وقتی که حیوان گفتیم خانگی مثال در مثال گاو گیریم اگر و گرفتار سیل عضوهای شوشی باشد هنگام استعمال گوشت و سرایت ندارد گوشتی و بیماری در شوشش علت داشت و در این مورد وقتی که هنگام قصاب گاو را که میکشد و هنگام قفس رو روی میکند و علت شوش رو میبیند و اون علت رو بریده میپرده و باقی مانده عضو سالمی همون شوش رو در هنگام طرز درست پختن تیار کردن و علاقه بی‌ضرر میشد. در
و مثلا اونهایی که حیوانهای خانگی رو در خانه نگه می‌دارند از قبیل پیشک، سگ، هنگام رابطه با پیشک و سگ میتواند از حیوان به انسان بگذارد. در صورتی که حیوان گرفتار به بیماری سیل شوشی باشد در این موارد میتواند. بله. خیر، درباره امور حرف زدیم و من سوال آخرینم رو میخوام به شما پیشکش کنم. سوال آخرین من چنین است: در ولایت ختلان در ناحیه واسه یک منطقه هست که نام برآورده است با همین بیماری، پوشیون میگن. بالا و پوشیون پایین میگن. سببش چیست؟ چرا در آنجا اینقدر زیاد است گرفتاران این مریضی؟ خب این مفهوم در حقیقت پیشتر بودن. همون موضع از لحاظ جایگیر شوی گئوگرافیش که در یک موضع خمی که جایگیر هست، امروز علم همین رو اثبات کرده است که با نظر داشت در همون موضع خمی جایگیر بودنی همون محل دیار و عوض نشدن هوای همون موضع طبق طلبات معیارهای نظارت صورتی معین کرده شده بیشتر سرایت از یک شخص به شخص دیگر پهن میشد. اساس دلیل همین است که همون موضع جایگیر شوی باعث میشد و امروز یعنی چون میگویند با قول هوا سرکولیاسیون نمیشود و همین خاطر عوض شوی هوا در همون خمی به نظر نمیرسه. خوشبختانه امروز در همون و چرا آدمانی اونجا رو به دیگر جاها نکوچاندن؟ در این باره شما اطلاعات ندارید؟ اکنون بود از طبق معلومات ها که پیشنهاد بسیار بودن، قسمت زیادی مردم خودشون کوچ بسته از اون محل برآمده بودن و امروز این در اون محل حیات هست و در سطح بیمارشوی در همون محل نیست. امروز علم اثبات کرد که واسطه اساسی گزارشی سرایت چگونه است و رعایت قاعده های بهداشتی رو نیز در وابسته به بلند شدن سطح زندگی مردم سطح بیمارشوی در همون محل نیست امروز کاهش یافته است. سوال آخرین: غیر از آدمی سرایت یافته یا اینکه حیوانی سرایت یافته، آیا در نتیجه فقر اجتماعی و گرسنگی طولانی انسان میتواند لاغر شود و با بیماری سیل گرفتار شود؟ یعنی نارسایی ویتامین، نارسایی غذا میتواند سبب پیدا شدن این بیماری شود؟ نارسایی غذا، نارسایی مواد غذایی باعث لاغر شدن شخص میشود، اما باعث بیمار شدن شخص منبع سرایت در کار است. تا برانگیزنده بیماری در ارگانیسم شخص نباشد، نه شخص گرفتار به بیماری نمیشود. گرسنگی زیاد یا اینکه نارسایی غذا متشابه گفتیم بیماری سیل در برابر سرایتی بودنش بیماری اجتماعی است. بیشتر اون نفران گرفتار میشن که از لحاظ اجتماعی تنقیسی میکشن. یعنی زیر مفهوم اجتماع چی رو در نظر دارن؟ غذای خوب، سطح پس زندگی. این حضور شما گفتید که از گرسنگی نمیشوند، یعنی از گرسنگی نمیشن و باز گفتید که اجتماعی، یعنی گرسنگی این خودش یک جزئی مشکلات اجتماعی است. این سبب میشن که بیماری اوج گیرن، یعنی جسم آدم ضعیف میشود و ویروس رو قبول میکند. همین نارسایی غذا، همین عامل ها گفتیم باعث میشن که در ارگانیسم مسئولیت پس میشود و اینها سبب میشن بیماری اوج گیرد، نه اون که اینها سبب شدن شخص گرفتار سیل شد. و در آخر یک چیز دیگر رو بگویید: رقم تلفن باوری و عموما چگونه آدمانی سرایت یافته میتوانند زنگ بزنند معلومات دقیق رو از شما پیدا کنند؟ در این باره معلومات داده میتوانید و یگان رقم رو نمبر کرده میتوانید که مردم زنگ بزنند؟ خب در اول شخص وقتی هنگامی که در خود علامات بیماری سیل رو میبیند و هنگامی که یگان سوال ها پیدا میشد و باید در مورد اول با دکتر طبی اولیوی مراجعه تا که از علامات بیماریش گوید و سر وقت تشخیص شود و هنگامی که خدمت رسانی خانه کننده نشود و اون شخصون در حقیقت تلفن باوری هست. در سطح جمهوری اگر بگیم 2277440 این تلفن باوری مرکز است. در سطح مؤسسه شهری باشد این 22383 22383. تشکر به شما. سلامت. سپاس. فکر میکنم که معلومات دقیق را دوستان ما گرفتند راجع به بیماری سیل و تکرار میکنم تلفن باوری
дар сатҳи ҷумҳуриявӣ 227-74 чил аст, дар сатҳи шаҳри душанбе 223-21-83 аст. ва одамоне ки савол доранд ё ин ки саволе ки мо пешкаш накардем агар дошта бошанд метавонанд занг бизананд ва ба ин марказ муроҷиат кунанд. сипос мегӯем бар шумо. хайр, сиҳатманду солим бошед.